All India Radio Imphal Medium Wave Meter sa thumsom li point khat kilohertz agat som gyal ni le FM megahertz zal de thumpoi nga pan hong ki puang khia paite program a hi tunin thuthak la khom simna le ngai khetu ten phatna la hoi tak tak na hon tel khom teu ngai na inei dingu tuin amasapin dingina vonde chi la chingai lun le alom ten asak de a hon tel tu te siloam veng bungwala ki pan launching nei kim senti siante nun sang ngai lian cs wangzo le goding ten zulai ni som ni le sagi sang ni som ni a naupang piang chingruat fel ki pa pi na le de isakna a hon telo ingai dingu id apai bang kipom wa makisang lowin sao mga khomi pasyan hong pia tu pa bonde hong pia day sak na lelung dam pina hong pia sian mang ading hihela na may lam ko swan nunok ding lamed na to bang madang inang hong susegay one day ka etim low boy no sian mang siamin kumsot kwa bang hing lungdam na genzo hello tules wa arang ta siang min hong hangi vai mang se sum la min sianin hong siam he one day ka etim lo boy no sian mang siamin kum son wa bang hing hambang hungway nalungtog na siyan mang ading hihela na may lam kaswan nunog ding lamed na to bang madang inang hong susegay one day ka etim low boy no qua bằng hình in na tunu le xóa pa tu hiel na mang zeli đầm lai hun nun hoa min hong sang zelo All India Radio Imphal
takla khom asimtu Mercy Malungmani. Government of Manipur COVID-19 Common Control Room apan thuswak dungzuin apaisa da kal somni lali sungin COVID-19 positive case somli le kwa mu be hinon case thakte hi le VRJL rim sapan ni Jenim sapan gyat Jenims RAT apan khat Imphal West RAT apan gyat Bisnupur RAT apan ni Ukhrul RAT apan khat Thobal RAT apan thum Babina diagnostic apan li Chandel apan khat Ukhrul apan ni Senapati apan khat le Thobal apan sagi Central Armed Police Force apan mi kwachi loteng minaw tangen hin kigen tuin amaute COVID care facilities tuam tuama ko in omlelu apaisa da kal somni leli sungma in COVID-19 na pandam swami zale somle sagi pot sakin amaute CAPF apan mi som sagi le CCC Unico apan mi somli le sagi hiu hi tuni tana Manipura COVID-19 confirmed case sangli zakwa somni lenga tungta a active case sangkhat zakwa le nga omlalin damswa sang thumlani phata recovery rate % somguk point kwa nga tung hi Zanma in Thangal Kethel Imphal West apan kumsom sagi le thoma upakhat COVID-19 na bana taksa damlo na tuam ziakin mualliam heito simin COVID-19 na asi som le kwa jamte hita COVID-19 na to kisai panpi na poimo te adin COVID-19 Common Control Room helpline number 1800-345-3818 a chiklai pe win kan the gi ge ding Meghalaya zanin COVID-19 positive case sa somni laguk in kibe lapa Meghalaya state adia COVID case tam mu hian ni pen hin jamte in Health Minister AL Hek in again na a security personnel apan mi som sagi la sagi tela ke za somni leguk mu thak to gomin ke sang khat jaguk som guk le khat chamte hitachi state solkalin na hilenga pan kidalna dia pan lakna in September apan November tan khakhat a kal khat sung Meghalaya lutna entry point te khak zelding in thopuk na bol Nagaland in zanin positive case thak somni lenga mu be hinon Sample zagyat somni la sagi test na laka Dimapur apan case somlenga Kohima apan kwale Mon apan case khat muswa in a Health and Family Welfare Minister in gen hi Zanma in adamswa zani somlenga oma heito gomtu ni tan adamswa sangkhat zakwa somni le khat phata in active case sangkhat zaguk somli le gyat omlel hi Nagaland a confirm case sang thum zanga somgyat le thum phata hi danleng Health Minister in gen Sikima leng ke sak som nga le gyat in kibelab tuin case thakte to sim case sangkhat zani somkwa jamte hita active case zali som guk omlelin zagyat somni la sagi dam swata a na nazia ka si thum omta Mizoram truck hek mi somlani talin midangli apat positive case kibelab tuni tanin Mizoram in confirm case zagyat som sagi leli jamte ta State capital a lockdown ni li ompen August ni somni leli jinglam dak li lekim tan be lapin Tripura Police in Agartala a munni operation abol nawa yaba tablets le brown sugar crore khat huding bana sumle mobile phone mankhia yaya ki gol kha mi thumleng police in hen tanglel local police le state anti narcotic unitin thuguk peson tua ki panthu amu dung zoyun Agartala a Jackson gate lak apan mi khat manhiawa hun solo nungin Santipura a inmun buluin khamtheile atwam to manhiau a hidan thuswakin gen Assama Education Minister Himanta Biswa Sarma in tutung higher secondary examination a first division alo chinnanga numei sangsom ni leni kyanga scooty gari athona homdinga acham higher education department in hiai hamphat na tangthei dite kyanga scooty gari sangsom nga akipan som nga lenga ke kalman adei util theiding in thuswa bol Zanin Tripura a Sipahi Jaha District a BJP le Congress Party nungzuite kala boina piangin sipai thumle BJP makai khatin liam na tuak hei thiltung a hi le Congress Party nungzui polte basni a party hunse jangdinga kwan lai Agartala a Lalsi Mura bas khol namona BJP party nungzuiten lungkim lo na neya anasuk bayu hin thuswakin gen
Manipur Pradesh Congress Committee a Disciplinary Action Committee thupiak dungzoin MPCC President in Party Member MLA Shri Rajkumar Imo Singh kumguk sunga dingin Indian National Congress Party akipan top sak tunia dinga thuthak lakhom isim theu hai tenga hi latil ani na dingin marsi ngai mon kimin asak lamton tungin chila deya hon tel tu niulam ka a om gin khupin ngai khetu tengteng ngai dia hon tel hi ingai dingu lam ton tunga ke ma khu thong lenin ka to pa da na me lam pi hong kai hi to pa o ke ma mi tin hoa mu lo mi to bang ka hi na ang sung kong suan nuam hi to pa tôi mang pain ke ma mi thom hum sa ken kapai ngam lo na mun na hong kai hi ton tu si na mun na ke hong pai pi to pa ke hong honin si na me lo pi kai no ya long dang mi ken ke ma bet ka hi lao hoài na tamin to pa ka khut nong len den ding hi si na me lo pi kai no ya long dang mi ken ke ma bet ka hi lao hoài na tamin to pa ka khut nong len den ding hi lao hoài na tâm to pa na khut quan sung hong hum min gi lâu tôi ma pain ke hong that nuam a hun ki na ka bang yen na mi pet nuam min nom hi to pa na ang sung ke hong se na đôi mang pain ke ma mi thom hum sa ken kapai ngam lo na mun na hong kai hi ton tung si na mun na ke hong pai pi to pa ke hong honin si na me lo pi kai roya long dang me ken ke ma be ka hi lao hoài ra tamin to pa ka khut nong len den ding hi si na me lo pi kai roya long dang me ken ke ma be ka hi lao hoài ra tamin to pa ka khut nong len latel athum na dingin Jonathan le alom te na sak nungchang in theini chila deya hon tel tu nu dim nga in atapa tangwa lian khan siam July ni som le li sang ni som ni a JN hospital a mwaliam thegi ge na dia hon tel ngai khedi nga ade te Imphal a om atu te lamka a asangam te lingsiphaya atu te thankinga apu le atu te Delhi a om apu te bukpi a om alom le walbana muntuam tuama om ama ngai na tu tengteng ngai dia hon tel to lung không khó nó không e vòng to lý đó tuông kỳ sắc nó in và chân thì lù đê noang sa in vòng hong yong chi in thế xiang kỳ hồng si non y
thế ni bóng hàng ya halin una ngoài ni và cả lengin nung chiang in thế ni thế xiang bên ni Giêsu thu bi Latel atop na pendingin zamin thangui te na sak Jesu kya nga kabit ding deya hon tel tu te kanan veng lamka apan siam ding le siam hang zoin BYF kanan veng te ngai dia hon tel Jesu kya nga kabit ding ang sungwam taka kakakol sam dinga aman hon lia kudi o angel teno swau gam thupi apani langai tak sa in hon sam tua lui gal apani Jesu nakyanga kau Jesu kay hon ni tu pe nakyanga kau haksan na abe mateng nang in hon lia koi Jesu kya nga kabiding kabuay na betading kem natin hon hi buay lo swalin hon hi buay lo om lo ding lungay natin kale khasyan natin mitui te luang zel ma le hak sa sung sot lo di Jesu nakyanga kau Jesu kay hon ni tu pen nakyanga All India Radio Imphal Jingchangin thuthak la khom simna le piangsang lon le alom te ke pan phatna la ngai na inei dingu tuni tak lam dak le minute som ligin to ki tonin ni hunu abeita munchi a paite program ngai khetu teng teng omnom le mangpha